Ka Office u District Sports Officer Riboy District mentagas ngi ka arpenyo terik jeliu kalapan Sdang ya ka district level inter-school football tournament lane ya ka balatip kum ka Subroto Mukherjee Cup arjar arpuar. Ya ka tei ka Lympung ya lekai football ki school ha Riboy la penlong haki arteli ki madan football kata hamadan ya lekai ha dihar bat ha buda. Haka sngis Sdang ya ka tei ka Lympung football ki school haka jingele kai ki kena kentai under 17 kabala long ha dihar kalong ha pedeng ka Sdang Higher Secondary School persya ya ka Borkat Sari Presbyterian Secondary School bat ka Sdang Higher Secondary School kala penlimno ya ka Borkat Sari Presbyterian Secondary School dapra la non kat ba ka jingele kai ki kena shenrang under 14 hamadan buda ka Christian Higher Secondary School kalala ban penlimno ya ka Riboy Presbyterian Higher Secondary School da saw la non. Hakatei ka Lympung ya lekai football ki school kabala long ha dihar lawan ban ai mensiam da president ka Riboy District Sports Association uba RB Shadam haka jingdon rengkat uba Bobby L Nongbet DSO Riboy District lembat ki referee bat ki official. Matasin ayo pun Sdang ki yani district levels Subroto Cup jaga Riboy District pe haju opor ni ayo Sdang ka madan juga muda tengah patah ni ka madan juga dihar ni kelmen ba nak ni ka tournament ni yo bon ki kena thai shinrang under 14 under 17 boys but under 17 girls kamu kini kmat ni ka Riboy but dia tangga Riboy District lu haju opor lu yo bon ikan padi haji di kelmen ba ni tournament lang ka ba sesok dan tadi